ibintu bimeze neza cyane. Wow, amashi menshi cyane. Abashinariste abafotographe baza yuko bariko barabifata neza. Yes, uko ni Mega Custom Center ifashe umugongo uno mwigeme mwiza cyane, abikora neza cyane. Asta Prisco, wow. abajerukiye amasosiyete yaba yigenga cyangwa se yaba ay'igihugu, banyakubahwa abakozi b'Imana ushobora byose, ariyo umuremyi w'ibiri ku isi byose, ibiboneka n'ibitaboneka, banyakubahwa musanzwe mukora ibikorwa babwenge by'idemo ya CMTV isanzwe ikora, banyakubahwa namwe mwese mwaje kudushyigikira kuri munsi uri hejuru, yaba abo turi kumwe hano cyangwa se abo dukurikirana bari andirete kuri shene ya Nohia CMTV, banyakubahwa mwese muzagiye hano na cyane cyane ubaruka baje kudushyigikira, tugire amahoro, ubumwe, urukundo n'iterambere mu gisata cya sinema Burundi. Tugire amahoro, ubumwe, urukundo n'imbono kazoza y'umwaka w'2040 gushika ku mwaka w'2060 mu kuba mu gihugu cyifashe kandi kiri mu nzira y'amajyambere. Ibira byose baje gushimira Imana kuko yatugejeje kuno munsi uri hejuru, umunsi utazokwigera wibagiranwa, haba kuri jewe, haba kuri wewe, cyangwa se ku bihugu biri ku isi yose, kuko ni umunsi utazosubira kandi kuboneka ubugira kandi. Uyu munsi ni umunsi Nohia CMTV yiyumviriye kwiyoshyira ku mugaragaro igikorwa cyayo cy'ireresi, ireresi twise Heartbeat, nk'uko namwe mugirije kubyibonera hano imbere. Heartbeat rero ni filime twakoze kandi turitondera, twarayikoze turitondera, aho yadutwaye igihe kitari gito, nk'uko musanzwe ayibonye mu masanamu, turonke ari masanamu byadutwaye umwanya munini cyane, gushika naho natwe ubwacu twumva ko by'ukuri turushe, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye uno mwanya tuba tuyakunde tukaba mu nzira. Rero banyakubahwa muzagiye ngaha, by'ukuri nagenda bamenyeshe ko gukora ireresi si ikintu cyoroshye, si ikintu kitworohera ku buryo uno munsi urara urarota, ejo mu gatondo ukaca uzinduka gukora, kuko bifata umwanya munini, haba mu kwandika, haba mu kuja kuri tele, haba no mu gikorwa tumaze kuva kuri tele turaja ku gikorwa cya production. Nagomba ndabwire ko iki gikorwa kugira ngo tugikore twagitanguye umwaka uheze wa 2024, ariko muravye aho tugeze uno munsi turi muri 2025 kandi hagati twamaze kuharira. Rero aho kugira ngo gishike hano turi bidusaba effort nyinshi, bidusaba n'ububu nyinshi, tukananirwa tukaruha,
aho no kugira ngo dushobore gufata kino gikorwa tugishyire no kuri YouTube turaruha. Uwantangirije bwa mbere yavuze uruhe burimo cyangwa ibikora bimugora ko na connection y'igihugu nayo nyine ikifashe neza. Rero kugira ngo mwayibonye uno munsi twaje gukora kino gikorwa, ariko kandi kubishyira kuri YouTube natwe nyine biravunana kubera ikibazo cya connection. Aho naho tutavuze ingene hava kubagurwa iyo bakubona ni kamera. Iyo bakubona ni kamera turakubagurwa bakagomba kuzitwaka. Sinzi ikibazo kiba gihari, ariko ngira ngo kutamenya cyangwa se mu kudatahura monde turiko turajamo. Turiko tuja muri monde digital, turiko tuja muri monde aho ibintu byose bishobora kuba ku marezo sosio. Warutangwije ubwa mbere kuri Mega Customer yabivuze, aravuga ati ubu umuntu ashobora gukomanda ikintu kiri hanze akakaza ngaha mu Burundi kandi atiriwe aravuga mu gihugu cy'u Burundi. Rero ifuke botahura inifa tubona tufise kamera ibaze barasubira kwiza baduhura. Rero aho rero nubwo biruko turahiriwe twigishije, turafise hano abaserukiye igihugu cy'u Burundi, turafise icabwenge zikomeye ziriko zirijukira kino gisata cya sinema ndundi. Je ndibuka mu mwaka natanguye kino gikorwa, by'ukuri ntibyari byoroshe, byari ibintu byasabye ingufu cyane, aho iyo dukoze igikorwa hari ibintu abasanzwe bakora nk'iby'iwanje barabizi, hari ikintu bita link. Gupakitaja link ndi mu bantu bapakitaja link cyane. Rero ubwa mbere narapakitaja link kugeza naho ubwabo bantuka. Jewe ndi docteur, jewe ndi intellectuel, ivyo bintu bino kubidukira. Rero Imana ishimwe ko uno munsi ushobora kumikira igikorwa jewe nakoze umudokiteri kanaka akakiraba kandi akacapesha akavuga ati kuhaje. No muri kino kibanza hariho abadokiteri bashoboye guseruka, Imana ibahezagire. Ndizera ntakekeranya ko ilfa bova hano bakazogenda bagasubira aho ababatumye batwaye ico babonye hano. Ndizera ntakekeranya ko bazotuvugira neza. Yego. Rero ubwo turakeneye ko turifuza ko kandi nka Moria Channel turifuza iterambere. Turifuza ko niba turiko turakora igikorwa ko kitohera ngaha mu Burundi. Mwakibonye nababwiye ko kino gikorwa cyatwaye umwanya munini, kitumara amajoro atari make turiko turagikora, turiko turagitegura. Rero iki kintu nuko nabwiye ko dushobora guhungabanya turi kuri TV, burya no gushika kuri YouTube, kimaze gushika kuri YouTube naho turahungabana mu nzira izihe. Murabizi ko igihugu cy'u Burundi cyacu ntabwo gifise partenariat na YouTube. Ubu rero kugira ngo ushobore kugira chaîne yawe, impaka ushobore kugenda kurondera chaîne ya YouTube, ukarondera niba uri gushobora kuja mu gihugu cyo hanze aho bafite partenariat y'igihugu na YouTube. Rero ubwo tumaze kudishyirako, murabizi ko hariho nufite kari nk'akavunyi gashobora kuboneka, turakuragurwa nabone kugira ngo amafaranga adushikire. Igihugu baduhaye ubwo burenganzira yuko dushobora kugira gushyiraho iyo chaîne yacu, nabo nyene baradutwagura gutwaka ubwo buntu bwacu. Rero iki kintu nkaca saba igihugu, niba hariho bariko badukurikirana muri kano kanya, by'ukuri Ministeri ya Jeunesse bashobore kudushyigikira, kuko uno munsi hariho amafaranga ariko arinjira mu gihugu. Par exemple nka Moria Channel TV aho yigurije YouTube, mugabo adashobora kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubu rero
turifuza cyane kandi ndazi ko tuzoshikako ko igihugu cy'u Burundi nico cyatubyaye, nico cyatwibarutse ko dufata mu mugongo kugira ngo ano madevize agenda mu kindi gihugu, ano mafaranga ya buri mwanya ya buri mwaka igihugu cyaba kirongera cyaba kigomba ko yo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ko natwe dushobora kugera kutere mu gihugu cy'u Burundi. Rero mu kurangiza ndangize impanura abo bose biyumvira ko abantu bakina amareresi ari abantu batagira indero, ari abantu badafise imico myiza, ari abantu badafise icyo bakora. Murabizi abasitari benshi mwahiza ayandi mazina menshi cyane, murabita ko ari abatambiro, ari abanyarumogi ndetse n'andi mazina. Ndabasabye niba uno munsi turiko turakora kino gikorwa ca sinema ca filime, mwumve neza ko ari akazi, ni akazi kandi muri Moria rero Channel TV turakunda gukora tuti bantu b'Imana, hariho igihe kimwe ibyo dukora bizodutunga, hari igihe kimwe ino filime turiko turakora hazogeraho igihe dutunga. Rero niharambe rero filime Burundi, amahoro, ubumwe, urukundo n'iterambere gisata cya sinema. Muri Moria Channel TV turafise ikigo cyitwa ngo if you dream we have to dream big. If you dream big. Ni ukuvuga ko if wagira inzozi ukagira inzozi, ntuzogire inzozi ziciriritse, ariko uzogire za nzozi zigushitsa ku iterambere rirama. Rero izi nzozi tuvuga benshi bakunda kuzitiranya, bakibaza ko ari za nzozi umuntu arota iyo asinziriye. Iyo ari za nzozi zimwe umuntu arota iyo asinziriye, ahandi baza abantu bose gaha bararota, ariko ahubwo ni za nzozi umuntu zituma zimuzisitiro. Za nzozi niyo ariko aragenda mw'ibarabara yumva arizo biguma bigaruka mu mutima, mu bwonko, mu bwenge. Rero niyo mpamvu kubera ko dukunda kurota kandi twifuza kurota ibintu binini, twarateguye kino gikorwa ca Heartbeat. Ndafise umumanager w'iwanje Dr. Engineer Evariste Irankunda. Twashoboye nyuma yo gukora filime Friendzone, twarindiriye gukora ikindi gikorwa arico ciki Heartbeat. Turarota, ariko kandi nubwo turota ntidushobora gukora twenyine, ivuga turondera abandi barota nka. Rero ubwo tumaze kuvuga ati dukora ikindi gikorwa, hariho ndiko nanagendera ko ushobora kugira ngo abapresente timu twakoranye kino gikorwa muri rusange. Rero tumaze kubona ko tworota, twarondeye ingene twakora kino gikorwa, haca habaho umuntu yashoboye kwandika. Mwayibonye ingene byari bimeze hajya, hariho director, hariho scripteur, ni ukuvuga umuntu yanditse script mwene histoire originale, hariho n'abashizemo imitari. Abashizemo imitari namwabwiye Evariste, Dr. Engineer Evariste Irankunda, ariko nanje ijewe sanzwe mpagariye ibikorwa bya Moria Channel TV kuva ikitwa Moria Channel. Rero twashoboye gukora kino gikorwa, hariho rero mu mana bereke amatimu twakoranye. Ngomba manzi ubwa mbere nakire umuntu yashoboye kwandika ino filme ariho bita Kevin Wa 14. Ikino gihogize kandi kiko turakora kuri Moria Channel. Ibikorwa tumaze gukora ndize yanakiranya namaze kubibona, kandi ibyo tumaze gukora byose ntabwo ndi hano ngo nita ariko ico ibikorwa byiza nabibonye kandi narabikunze. Ariko kino gikorwa twariyumviye ati hamagara abandi bantu bakaza bagakorana natwe. Uyu musore rero mwayibonye ino filime, ni filime ya season, ni series
izogira ama episode arenga 10 rero uyu bijyambere zabo yanditse filme ariko kandi namusanze mu Imana yasangaze ahora yandika izindi ariko jewe menye ihafite no kuvuga nasanze azi kwandika ni bangamu sadacu cha Bujumbura ni bangamu igihugu cy'u Burundi hariho abantu hariho umuntu afite ubwoko bwiza muri musoro arandika n'ukugira cyane arandika yaranditse igwangiki ndizera episode ya mbere n'ushaka gutahura ibintu mumaze kubona amafilme menshi aho ushobora kubona episode ya mbere jiswe ko tunati uyu muntu nana katuna kacawibira histoire mugabo ndize nakeka nizera ko episode ya gatanu tarabira histoire ya nini niko rero batumira ati igihe cyasibose ndetse mugikurikira gusimbisha rwose iwacu muri mu gusimbisha rero ikindi 14 yashoboye kwandika iyo filme ariko kandi nka jewe director hakaba ariho n'umwanditsi dushobora kubona no produit kuko mayibonye hatabayeho uyundi muntu ashobora dushobora kujana kuri tele kugira ngo ashobore kumonda afata ama image agire ntabwo muri production turafise umusore akiri muto afise amaso ashushe cyane kandi umuhanga ndasubiyemo umuhanga ngafatira kuri niwe wenyine nzi abandi nabo ndabira mu nyuma kuko iyo tumaze gukora ibikorwa byinshi yadukoreye desepisi adukorera ibigo by'umwigero none abaze kadadukoreye atbizi rero mumana mwakire cyane kandi mukomera abashimye y'amakuru uyu musore afise amateka menshi nababwiye ko amaze gukora filime z'iwacu zamuhuye zitatu mugende kuri YouTube muzozibona ariko kandi sizozo yamaze gukora amaze ko ari filime nyinshi cyane zishoboka harimo ibintu by'umubyeyi harimo za Save the Date kwamo n'ahandi hose hatandukanye ni ukuvuga n'umusore w'umuhanga uri kwamuraba sinzi ko mushobora kubibona neza ko abishoboye mugabo iyo afashe kamera by'ukuri naje ndakubwoba ubona ko kino gigoto gikoze indwi zitatu n'ibisi hejuru ari wowe yekamera kandi nibaza ko ndeganira indwi zitatu amayeje ari gutwica bikaza yabwiye rero nk'umuntu ari wenyine tutumura ari kapura kino gikorwa rero mwibaza kandi byoroshye tumukomera amashyi menshi rero iyi niyo hariho uyundi yamufashije bijanye na sound Bless Keys sinzi ko ari hafi nawe nashobora gushika hano Bless Keys bamubonye arikaraza ibi niwe yashoboye niba mwumva amajwi ingena ameze hajya ubu ntavyo kuduza ntavyo kumanura byose biri kuri standard uyu niwo Bless Keys rero iriyo team yo muri kote ya technique kugira ngo twahereze ino image iriyo team yashoboye gukora kino gikorwa ariko nuko musanze mubizi igikorwa nigishobora gukunda twingiye tukibana twenyine turafise abakinyi abiwacu bo muri mori ariko kandi twararuriye n'abandi tukiga kwakora ngari matimu akora ibintu by'iwacu rero ngomba nakire wabaye uno kwita mu actrice principale ni wa wundi musanzwe mwari mwabonye imbere aho yerekana asinya kontra na Mega Customer Center ariwe Asta Pisco tumwakire amashimwe cyane umukobwa yitwa Asta Pisco na Himana Asta Pisco Pascal
nuwo umwe wo mu mugwi wa Mohi Yashino TV Mohi yashize imbere kugira ngo ashobore kugaragara muri kino gikorwa. Reka ndeke kumuvugira ico nicoco ni umuhanga kuko nimwarabe ino filime muzomukunda kuko yaraduhaye ibyo twamusavye, ibyo twamuhaye yarabikoze nk'uko twagize rimwe nk'uko twabishatse. Ntimushobora kubimenya ariko ndazi ko nimwarabe ino filime muzomenya neza. Uyu ni artiste principal wo muri ino filime, ariko kandi nk'uko mwayibonye hajya azoba yitwa Santiana. Mwabonye ko aramuvyura bagati ngo Santiana vyuka, ni ukuvuga uyu ni Santiana. Ariko kandi turafise n'abandi twakoranye igikorwa, hariho uwo bita twakuye muri DNT Kagisye Amisha amashi muri amashi araza Amisha Karibabe. Ndazi muca mubona amazina amaze gukina, ni mu super actrice amaze gukina nyinshi cyane, kandi bizera ko ntakekerana ko izo amaze gukina ngo zose nta munsi arabasondeka. Mumenye ko nino filime Heartbeat ntazo kwigira abasondeka, ariko kandi muri kino gikorwa afise hore y'umuganga ni Dr. Therese niko yitwa muri filime, ariko kandi aranafise n'uwo bakorana muri gihanga cy'ubuganga ariwe bita Dr. Aline. Mugabo amazina y'ukuri ni Angeline, nawe tumwakire ariko araza tumukomera amashi menshi cyane. Dr. Aline n'uyu ni umwe mu bana cyangwa se mu ngemwe za Mohi Yashino TV yibitse ko bakinanye na Dr. Therese, ariko kandi barafise n'umugwayi bakurikirana Pakita. Umwana akiri muto cyane, ariko kandi afise ingabire nini cyane. Namaze kumubona muri Save the Date, mwaramubonye n'ubu ayotse muri Heartbeat. Turafise kandi na wakinye waje gukina kandi yitwa uwo muziki izina rya Bukiye neza. Karibu ariko araza twakiri na Mutanga Bushu Ismail, ariko araza twakiri na Petit ngo ariko araza twakiri Gete, ariko araza twakiri na Mimi kuva muri EBN byancanze kuva muri EBN. Twakire kandi na uwo bita Jessica Numero, twakire na Mutama Banderas, twakire na Yvette, twakire na Melise Irankunda, twakire Ben, twakire na Kiki Christela, twakire na Alan, twakire na Jensi. Sinzi abandi ko bashoboye kino gikorwa, n'abasore musanzwe mubazi kandi murabakunda muranabegera. Rero mu kurangiza ugomba ngire akanya gatoya bashoboye kwandika ino histoire kumbure byobora icyo ashobora kuvuga abakozi. Amazina nitwa Ntwari Kevin 14, ndi umwanditsi w'ireresi Heartbeat iteranye umutima. Mu by'ukuri ni filime twitonze cyane kandi turizera neza yuko imitima yayo iza kwakira, kuko ni igikorwa cyadutwaye umwanya utari muto
kanatsinda ni filime y'inyigisho nyinshi cyane kuri twe kugaruka sinzi ko nabonye rimwe na rimwe bivanye n'impamvu z'ubuzima hari igihe zitegeka kujya muri site y'ubuzima kugaruka ugasanga umuntu akoze ikintu ataruka inatiro yiwe ahubwo kubera ko ubuzima bwamutegetse kubikora baba muri twebwe bahitamo gufata inzira zo kuba abasiko abandi bakaba basoma bashiki bacu bagafata inzira zo kudandaza imibiri yabo hari abandi mbere barenga bakarenga imipaka bagatangura gufata inyama mu mutwe ibintu byoroha akatuza kabo mbere bikanatsitaza iterambere ry'igihugu ariko iteka ryose jewe nama nizera yuko haba hariho amahirwe ya kabiri ntabwo dukwiye kubashyigikira ahubwo dukwiye kubaba hafi mu kubahanura kubera yuko kutubereke yuko bafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu ikigira kandi ni filime iri sosiyale mu kibano mu miryango injyane ni nyinshi narigeze kubibona nabyanditse narabibonye hamwe usanga abantu babana mu nzu imwe ariko ugasanga umuntu umwe afite urwango urundi kugeza ku rwego rw'aho rumwifuriza urupfu ivyo rero biragenda bikagira ingaruka no ku bana bacu abarundi barayamaze ngo buri uhetse ikigira kandi n'ifiri y'umuti kamwe mu rukundo ntitwubibagira na cyane cyane ko urukundo ari impano nziza cyane Imana yashyize mu mitima yacu hariho ibindi bintu byinshi cyane mu isi filime ngombwa kandi ko kuvugira ngaha ariko nuko mbona ko ibyo byose bigiye bitandukanye byose bifite icyerekezo kimwe ni heartbeat itera ku mutima ndabigize cyane zo mwakiri filime n'umutima wanyu wose ariko rero ibyo byose ntabwo byari kudukundira iyo Imana itabyemeza ndabigize ndabasaba kandi nshimira Imana yo mu ijuru yo yemeye neza ko ibintu biba ikemeza neza ko duhurira muri kino kibanza ndabasaba tugumire amashyi Imana yacu amasozi nongera nshimira kandi boss wo muri Yacano TV mwubahwa Dr. Engineer Evariste Irankunda we yumvise icyumviro maze ahitamo kuducana ibikundi burya ariko nifuza kubabwira natwe b'abasinayasi turafise uruhara rukomeye cyane mu gutanga impanuro n'inyigisho mu Burundi mbere no mu makungu kandi ibyo byacu bigashika kure ariko ibyo ntabwo byotworohera mu gihe tudafise abantu badufata mu bwonko batahura neza ibyo turimo kandi bagahitamo kudushyigikira ndazi muriho benshi hari na benshi bashobora kuba muri iki kibanza mu by'ukuri ndabashimiye cyane umuntu wese azi ko yitanga kugira ngo filime itere intambwe ndagushimiye cyane kandi ndanagusaba kudacika intege ngo tuba hafi ariko kandi sinogira ubwoko kuvuga yuko muri abo benshi na boss wa muri Yacano TV mwubahwa Evariste Irankunda ari umwe muri bo ndabigize kumukomera amashyi rwose none yarashimira ati twakoranye producer director n'abandi bakuru bagenzi banje byari bibereye ukuri sinubabeshya ego twarabishe ariko ntabwo twigeze dushikira by'ukuri umenyereza ko muri rwanda zikomeye kandi Imana irushijeho kubaha umutima kumbure ejo filime y'uburundi izoshika maze tutatereka igaragomba abantu bemeza ko mu Burundi hari abakinnyi ba filime kandi babishobora yabigize kubakomera abashyize yacu menshi cyane rwose none yatarafata akanya rero ko gushimira buri mwubahwa wese yashyize muri kino kibanza mwumvise byinshi cyane mwari mukwiye gukora mufite amaporogaramu menshi ariko mwarihojeje kugira ngo muze kutuba hafi ndabashimiye mwivo ku mutima kandi Imana ikomeze kubahezagera murakoze cyane Jyewe nakunze cyane filime kubera ko mbere njye ndazi neza ko abana b'u Burundi tugiye kuba umuntu w'isi sibyo n'abana tugiye kuba umuntu w'isi gusa muri icyo gihe birashobora kuba filime zikuha aho babona
ariko icyo iduha ni ukuguhindura imitima sibyo none sicyo gikuru. Hanyuma nabonye na mutama wanje Ismaili kumbe ari kumwe n'umwigeme ngaha cyanavuga kumbe mwabundi inka n'isazi gitigo hanyuma uko kubandanya nuko jewe iyi filme narabonye gusa cover yayo ayikunda, maze kuyikunda ndavuga mwana kumengo irimo abana bafise impano bafise umucyo, ndavuga no reka posting, maze kuyipostinga sinamerabye ngo ninde nabuze gusa posting, ariko nashimye na docteur mukomera amashyi cyane yaciye amahikaze sibyo none yaciye amahikaze aravuga bwa bundi ingo hanyuma nanjye nyaragasa ndashikana ariko hongera amashyi hanyuma urabona nabonye n'abakobwa bacu beza uko bakina amafilime neza amakomera amashyi kweli byambabaza cyane kubona umwana w'umukobwa ariko baramubaza mu mukobwa kweli mwabagabo bameze gute hanyuma mwikomera amashyi ndazikora abagabo beza muri bwana hanyuma nyine ntarangiriye jewe narinje gukenguruka kandi nkaza kureba filime kuko nanjye yari impano yanjye kuko nanjye hanyuma ikindi nacyo nyine nakunze cyane story ukuntu iri mu bintu by'ubuzima, ukuntu hari urwaruka bashobora guhindurwa n'ubuzima. Nayo nshaka nababwira ikintu kimwe, aha ku isi turimo Imana iratuyemo ariko abantu bakadukora sibyo none, ariko gukorwa ishwa yawe, ariko kuremwa si ishwa yawe. Imana yakuremye na impano zawe yayikeneye, ariko hari umukobwa cyangwa hari umukobwa ashobora kubindara kubera ko hari umuhungu yahuye nawe aramubabaza, wa muhungu yaciye amukora, ariko muri Imana yari yamumaze kubisigwa sibyo none. Ariko sibisigura yuko abakobwa bose batari indaya cyangwa badafite ingeso mbi yuko bo batarabajwe, oya barabajwe, ariko baravuze iti jewe sigara uko Imana yandemye, sinemera ko umwana w'umuntu ankora. Abemeye ko uko umwana w'umuntu atomukora ntibande akaruru kanyabemeye ngo umwana w'umuntu atobakora ntiwemere. hanyuma nabonye n'ababaye ubusuma uyu yigiye kubera ubuzima, hajya si ubuzima n'ishwa yawe, kubera nimba ari amadeni twese turayarafise sibyo none twese tugomba tuyariha twiye, none duhoretse guca mu nzira zacu tukariha, none we nuwa nkatwe sibyo none ishwa yawe sibintu. kandi ikindi nacyo mufashe n'umuzoze turabeshyera satani kubera ko satani nawe nyine ari ibintu dukora wenyine agatangara, ari ikintu kimwe nizera ikintu kimwe, nizera kandi nifuza yuko nawe bizobafashe, kubera ko nizera yuko umuntu nafise icyo ndamuha kumera musibuko namusanze sibyo none, afise ikibazo cy'imvuga akaba adafise ifu ndamuha kugira ngo yicumbire sikintu nibaza ko baziwe sibyo none. Satani yo kugaragaza abantu ziba namaze gufata ibintu yiwe, twizere yuko muteguye kuba abana ba Satani. hanyuma ikindi nacyo nyine kurangiza reka ndabaye dusitari nabonye umuntu uzi umutisite bwabo akaririmbo nabonye isitori bwayo ukuntu umugabo arira henani umugabo ariza bose bagasohoka kurya aba yarabaye kweli kandi bikomera amashyi n'abantu mwe uzi kurira atamuna kubabaje urakomeye cyane bikomera amashyi. kandi ikindi nacyo dusabira ababyeyi bagerageze abana bakina amafilime baze barabaha akanya ntibafatiye ko bagiye kubudaya oyaye. kandi icyo nabonye abana b'abakobwa bakina amafilime bajya bakina by'urukundo muri filime mu buzima busanzwe ntibabikina ubwo baba babihanze sibyo none.
ariko tinya bajya abantu ndafise impano kenshi zarondera impano ataraba akaryoshye akaba ariko ayitandukanya hafi kandi ziri hafi n'ikiri ku mubiri wawe siga none ikiri mu isoko n'ikiri hafi yawe ariko ari ngo ko kwicuza akariho kameze nk'urukundo gato nanjye navuze rebe twaturishije muri icyo gihe urumva yuko navuye mu rukundo arakariho kavuga Instagram na TikTok yewe gusa njye na postinga ukiwa ukitandukanye n'abandi ukiwa tumeteriye uwo bagenzi baramaza bati beta mami nariye mani kazi kumva nami kuvuga ko ntinyatanga kandi kaba amarira niyumbevye Nukuba naguhaye amarira niyumbevye bitagire mwese shaka ntamunguye baragira none nakoze kwitaba yuko amarira niyumbevye siyo none amarira niyumbevye amarira niyumbevye nukuba naguhaye urabe nkajya Kevin ariko arakina kamari nyine afata umwanya wo kubiboroka mu mutwe ibyaza gukina kuko atanabizi ibyo bintu atari byo biparticipamo urabe ingene umuhungu yakundanye n'umukobwa hari usanga atanakorase n'imwe arigerajamo ariko aracugumira tugakantina tugasubiramo ukuri uko mubabonaga ubishushanyo n'ubuzima bwabo ndifuza kwesisa kuri iki kintu kuko iyo kenshi mu Burundi umuntu afite titre runaka muri filime sinzi ko umuntu ahora abona nka Estime par exemple mbona mubona nka Forest na Kim ndaragira ubwoba nka mwana ndamubonye muri ville cyagiye mu kicana ariko ubu byarameze ubu munsi ntangura kuraba amafilime ingene bayakina byarambiye mu mutwe naratahuye neza ngo ahubwo n'impano bafise dukwiye kubakeza dukwiye kubashigikira mukombozi yavuze ngo tubahimusha ariko kandi mugabo twebwe twubaha uruhara rwacu mugana abo hari ibyo basaba siko none muri abakinyi umuvyeyi yakwizeka ngo atwa semaine zo kumara inyuma yo muhira ukitwara neza kugira ngo ejo twumve ngo ibindi bivyabaye aba naba ngo bataha ijoro ngo bagira gutya ingeso mbi zigahera ngaho mu gukina amafilime ndabateye intege rero kandi ndabankuhaja nukuri nibaza ko mu Burundi abantu bake bakora amasaha menshi abantu bariko barakina filime canke nk'umuririmbyi ariko aranduje indirimbo ntavyo nzi cane kuko ndiyumvira ko nibo bantu bashaka gukora devo hatekanye aho ni mw'ijoro mu Burundi naho ni bake bakina mw'ijoro nukuri ndabateye intege nongera kubabwira ngo uyu munsi turashobora kuba tutariko turaha agaciro ingabire zanyu mugabo hazogera umunsi ibintu ntivyamahavye hahandi ibintu biratera imbere uko Burundi bwari bumeze muri 1999 ubu siko bumeze hazogera n'igihe niyo YouTube turekrama iza mu Burundi we never know birashobora gushoboka mu mwanya muto donc mupersevere iyo mpano yanyu hazogera igihe igira ikibiba ibatunge ibabesheho nk'abandi bantu bo mu bindi bihugu usanga afite amasezerano kanaka usanga bimutunze usanga afite imodoka ye usanga afite inzu usanga yarateje imbere umuryango usanga yubatse urwiwe kubera icyo Imana yamuhaye igihe yakorewe nuko rero mugira umwete hanyuma twari twifuza gushikiriza amasertifika novuga ngo amasertifika d'appréciation ni ukuvuga amasertifika yo gushima mugabo kandi yo gutera intege aba batori bacu muri Moriya Channel TV turafata cyane ikintu cyo gushigikira impano y'umuntu no kuyikuza kugira ngo Kevin yabicishijemo nuko rero munyemerere mpamagare aba acteurs aba directors aba fans shore kubaha aya masertifika imbere y'uko ndayashikiriza no muhamagare nyakubahwa Sylvestre Habyarimana arongoye ishyirahamwe Back to Life
kugira ngo aze hano amfashe. Nifuza kandi guhamagara Dr. Ildefonse kaze kugira ngo mumfashe gutanga izi certificate. Nifuza kandi guhamagara Director wa Mega Customer Center Nyakubahwa Jeremy, karibu mudufashe gutanga ayo certificate, kuko uyu munsi womenga ni tugufina, uyu munsi womenga ni ibintu bisanzwe, ariko ejo birafise ikimazi. Mu bato n'abantu bafise ibintu mvabwenge, munyemerere mpamagare Mukombozi, karibu mudufashe gutanga ayo certificate. Nuko reka rero mpamagare mu best director Itangishaka Vertus. Nashaka gukoma amashyi ariko araza. Congratulations. Ashika mu kibanza ciwe munyemerere mpamagare the best cameraman ngira ngo muba presence kare. Iyi event yikorera Nyama Pro. Nyama Pro, where are you? Nyama Pro. Yarikora kamera. Birashoboka navyo kubera yuko bitari bizwi n'abanyene kubihabwa. Icyo tumubona ngira ngo batari hagufi, ariko mu kumurindira kugira tucunguze umwanya mwete, nifuza guhamagara the best humble actress, actrice ari humble, uko nobivuga, actrice, umukinyi aciye bugufi, reka ndakivuga gutyo kugira ngo ndagitoye. Kado Havel Kadisiye. Kado, is she around? No, she's not. Okay. Niyaba yatashe cyangwa ari ngaho mu cyugararo ahazira mumenyeshe. Navuze ko aya certificate ari yitezwe. Turabandanya the best humble actor. Mubabare ko koresha urundi rurimi kubera aya certificate niko yanditse. Hamagare Kevin 14 Boile. Karibu Kevin. Uretse kufise impano yo kwandika haragiyeko n'iyindi ushobora kuba utayimenye mugabo abakwihweje babonye ko kuri the best humble actor ashoboye guca bugufi, uzi icyamujyanye, ni koko n'abandi babazi icyabajyanye mugabo wa the best humble actor. Congrats. Raisa, actress, the best. Washoboye gufata ku mutwe cyane script uko yari yanditse. Murabizi ngira ngo mukina amafilme baba bafise filme yanditse ubwo barashira ku mutwe imbere ko baca kubikina, siko none. Rero mu mugwi kanaka urashaka kuvuga ati vraiment uyu akinye ntiturinda gusubiramo rimwe kabiri gatatu. Reka duhamagare Asta Pascal Nahimana as the best memorizer actress muri Heartbeat series. Karibu Asta. Muracafise ngira ngo sako iki fresh kimeze neza cyane. Turabipfuje no kuzoba the best memorizer mu yandi maseri yose muzokina. Akina ibintu bimurimo. Murakomeza kubabona umuntu mukurira nawe umumega umufashe cyane ariko aratwenga nawe ukumva unezerewe. Reka duhamagare umukinyi Mireille Ndayishimiye. Ande cyane Mireille, sinzi ko bari hagufi. Mireille, yuko ndamaseri yawe ndavuga umuntu yatoye izina rya the best actress yaravyiyumviriye kuko nabonye gusa agatrainer nanjye shaka kurira. Nukuri ndaguteye intege kuba umuntu yose uri kurega ngo ndire ndibaza ko byongerera atakimbabaje. Je te félicite kuko ibintu bikurimo ariko nibyo tuzagusha umutima.
ucubabazana byinshi murakoze. Murabikwiriye nk'umukameramani mwiza ararijoro n'umutagakora ukuri turaguteye intege cyane n'akazuba ari muri heartbeat uzobikora neza nk'uko mubikora siko none